se fura klutang, kita hampang ho sopa ou hemu ho café no chá. Halo guys, fila fali mai programa Sabor a Timor. Hamutu ko hau Eliana das Dores. Hoje lorong hau se apresenta com nova receita pão, nebe mistura ho produto local lakeru. Dia guys, turma acompanha hamutu. Guys, turma itahare hamutuk na ingredientes sira na bema ho preparo na iha mesa. Turma itahare hamutuk. Ye idane ma lakeru ne ita kuras ki heita na tos. Idane mak manteiga. Idane mak susu beng rahong. No, idane mak fermento. Okay, dia turma ita ahu ho nya proseso insai tatu halo. Primeiro tauluk sanang. Depois tatau B. Depois tatau dandang. Ita precisa kukus tambah hirai terang lakeru ne bem barak. Dia agora está pronto no piahi. Dia termai tá se rentang minuto balu atune lakeru bela tasak mendorok. Guys, agora está na lakeru dorok kona ita bela sana. Se deut halo dodok atne takau ro trigo. Yak agora ita deut lakeru ta tem que deut to dodok. Dia tem que deu halo dodok atune takau ro trigo nyela bela hetang museng iha. Irni te precisa deu to dodok hala nesang. Tato si balu sei musang. Tem que halo dodok hanesang. Ini nyel kau ro trigo hala nesang. Proses video ni hotona. Dia dodok tem que halo hanesang. Dia agora terus hotona. Halo insai tatu halo pau. Primeiro açúcar trigo. Tatau iha caneca ou xícara. Tatau caneca dua ho balu. Kari kita halo barak kita bela menta. Depois kita tahu susu beng rahong. Fermento itu tem que usar kalau ini tahu isinya. Ya, depois kita tem que kahur halo nessa telai. Agora kita tu deu, antes kita tu tem que usar luvas. Okay guys, itu tu dia.
Dia ini tetengki deu tonya dona. Hari ini mama rona itu sementara. Dia agora itu deu nya adona hotona. Agora itu precisa raitang minuto balong, atune nya beleza depois me ita bola fila. Dia agora adona sana. Tirmai kita hari hamoto com satu bola. Antes ita bola ita tem que preparar timbang para ita bele timbang. Dia tirmai ita se timbang. Ita precisa timbang 50 gram. Agora ita timbang hotu, antes ita bola tá formas, ita precisa usa manteiga cosa teba formas. Atune o hira ita turun karik nya la bele motu. Tem que cocer a lorata. Bele bola. Ita bola ita tem que processo nesse né, tem que halo caber, não tem que halo cabuar. Depois meita se bola. Dia karik halo paun bot ita bele aumenta ne grama, ita bele timban to 100. Ne karik ta precisa halo bot, karik ta halo ki kon ita bele usa 50 gram. Agora ita bola hotona, ita precisa tuno. Agora ita tahu na ya oven. Dia, yani ita la bele usa temperatura makasliu, ita bele usa toiha 130. No, ia selektor ini ita precisa usa ia leteng o crack tem que mana sota. Tu ne bele task leteng crack hanesan. Depois ia ne ita loke hotu. Dia ita se hentang minuto balong atu ne bele tasak. Dia agora tona 15 minutos, ita pronto a sair.
Yak agora itania paun lakeru pronto ona, no tasak ona. Ita pronto plating dekona. Okay, diak agora ita plating ona habikang. Ya guys, itania mak itania paun nebe mistura ho protein itania produto lokal lakeru ni resultado makane sene. Oke guys, terima ita si koko itania paun lakeru nebe pronto na. Gostoso. Guys, se fura klitang ita ham paun ho sopa ou café mo café no chá. Na fatin promove itania produto lokal hanesa itania identidade Timor. Ikusliu how Eliana Korea no equipa toma, kato agradece, no obrigado, hein?